İsәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне, мин Назлыгөл Сөнгатова. Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган музыкаль кайма хит парадын карыйсыз. Кем Инстаграмда утырырга ярата, ә кем ВКонтактеда яшьрәк булар. Буларга өстәп җырчылар кайсы социаль челтәрләрне яраталар һәм нинди уңай, тискәре якларын билгелиләр. Бу чыгарылышта сөйләшербез. Киттек. Хит парадны бүген Гүзәл Әхмәтова ачып җибәрә. Җырчының ВКонтактеда рәсми төркеме һәм шулай ук әле Инстаграмда фан аккаунты бар. Инстаграмда үз аккаунтымны үзем алып барам. Дөрес барамы, юкмы монысын белмим. Миңа бик тә ошый ул. Җырчы Инстаграмның уңай ягы итеп, яңа җырларны, концертларга афишаларны урнаштыра алуны саный. Ә менә үзенең язылышларын ул идеаль кешеләр дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки бары тик уңай комментарийлар гына калдыралар икән. Гүзәл, үзең нинди язылышларың да шундый. Şıpışık kuze gari uze keşkine zenger şaşike alıp gildin bulla gidip qadadın benim şaşike sıypıp sidin şaşılarımdan kır şaşikeleri birden şaşken bilen yüreğime sin uzun gelip fikirdin sıypıp sidin şaşılarımdan kır şaşikeleri Min siyem şıpışık kuzen Kurir kuzge gadiyeme Kurip duyalım imusen Sıypıp sidin şişlerimden Kır şişikeleri birden Şaşken bilen yüreğime Sin uzun gelip fikirdin Sıypıp sidin şişlerimden Kır şişikeleri şişken bilen yüreğime sin uzun gelip fikirdin sin uzun gelip fikirdin Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok. Миңа калса, бу заман белән бер адымда баручылар биредә бардыр. Ә менә Шәһзат Размәтов әлеге социаль челтәрләрдә утыра микән? Сез әлегә аны эзли торыгыз, ә без җырын тыңлыйк. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu
Yaratıp durdun sen mine Vayıplanma anlamadım meni seni Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Tatlıyken vazaplarım Söyünen Yürekkeyim hazır dili Söyünen Seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Bäxtlerim yaratıp yaşam Şatlanıp her günge Hayalımda önümde de sen gene Seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarım seniken Соңғы арада айрушада популярlashib ketgan Gulnaz һәм Илсур Шәрипҗановлар бөтен җирдә дә бар. Аңлашыла ки, интернетта да. Алар күбрәк вакытларын Instagramда уздыралар икән. Моңа өстәп Gulnaz TikTokта да бар. Балалары белән дә үзе дә видео төшерергә ярата. Алар безнең хит парадта да бар. Әйдәгез үзләренә күз салыйк. Ошо кырыйлары күңелләрне сарган караңгы мәхәббәтне саклый белмәдек бар булуның яме калмады Unutulgan süyü nazlarыбыз Ышасылар килә яктыга Пишерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Unutulgan süyü nazlarыбыз Ышасылар килә яктыга Кишерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына
rəxətlənib Küpdən söyləşkəni yox Əllə nilər buldu tillərgə Tatlı irin Qaynar qışaqlarını Sağınıb qına Qaldı söylərgə Unutulğan Suyun azlarımız Işasılar gilə yoxduğa Kişirə kül Sözüm ağır bulsa Düzən barım Yazmağandır bizge Hisleri biz bitken toptalıb bulmadı Bulsaydı ləu Bəxti bizni kiri qaytarır Unutulğan Suyun azlarımız Işasılar gilə yaxdığa Kişirə kül Sözüm ağır bulsa Düzən barı balaq adına Unutulğan Suyun azlarımız Işasılar gilə yoxduğa Kişirə gül Sözüm ağır bulsa Düzən barı balaq adına Kişire kür Sözüm ağır bulsa Düzən barı balaq adına Жетінші басқышта Ойгүл Закиржанова исемli башқарушы. Эш бойынша көбірек Facebook'та отырам, тек Instagram'ны да бекер атам дейол. Элек интернет булмаган заманнарда яңалыкларны телевизордан билеп барсак, хәзер социаль челтәрләр беренче урында тора дейол. Ойгүл белән килешми булмый җәмәгать. Әйдәгез, Ойгүлгә күз салыйк. Сабый чакта белмәсә дә барысын Күрсәтешкә чулым сырады Әти кая, нигә кайтмый диеп Кулларыма ятып елады Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярыны тапты юлларым Кечкенәдән белми үсте улым Әти назын, әти кулларын Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярыны тапты юлларын Кечкенәдән белми үсте улым Әти назын, әти кулларын Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын.
düşer kılgan yalgışlar. Bala hakkın hürmet etmegenlige ayırgandır bizni yazmışlar. Sabıyımının yanlarında her şak direk buldu evi babası. Eti bilen enige gümürge rahmet eytip gene durası. Mahrum ettin, bizni taşlap gittin, başka yarını taptı yolları. Kişkineden bilimi üstü oğlum, eti nazın eti kullarım. Kişkineden bilimi üstü oğlum, eti nazın eti Hit paradның 6-нчы урынын яулаган Ринат Рахматуллин Instagramda бар. Һәм ул анда бик тә яратып утыра. Барлык рекламаларны анда куеп була. Концертлар турында сөйлим, клиплар турында, җырлар турында. Иң мөһиме, тамашачым белән аралаша алам ди ул. Ринат Рахматуллинга язылыгыз, күзәтеп барыгыз һәм әлбәттә алдагы клибын да карагыз. Yol boyundan atlap baram seni күзли Ышырар мекен бүгін дейіп күзлер сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам Бұ дүнияда мен бары тек сені бит ярадам Бұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Бұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Көрдім сені башқа білән жетәкләшіп барғаныңны Аңа қарап шын көңіліңнен шатланып елмайғаныңны Менің ерек шул вақытта білмем нешеге ярылды Аңладым мен шул шағында біздің yollar бет айрылды Бұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Шул yolымнан қабат барам, үміт хаманда үзілмей Мың суланған күзлергене қабат сені үзілей Бар туқтады, яңғыр яумай, әмин хаман барам Сыңғы сөзні сиңа әйтем, мен сені ярадам Бұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Бұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Ләкин менің үмітлерім кейнәт кенә тик үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді
Әгәр дә статистикага күз салсак, уртача кеше көненә 2 тапкыр Instagramга кирип чыга икән. Дуслар, ә сез еш буласызмы бирдә? Сүз уңайыннан җырчы Арсланы да шушы статистикага туры килә. Ул көненә 2-3 мәртәбә Instagramга керә һәм лентасын карап чыга икән. Безнең дә музыкаль эфирыбызны дәвам итеп, карар вакыт җитте. Кемгә? Әлбәттә, Арсланага. Йырақ китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа ярлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Біздің юллар ойрылса да, қанатларым қайрылса да, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Ауыр сүзләр ишетсәң дә, йыракларга сен китсәң дә, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чорларында, бергә узыйк гомер юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Йырақ китсәң дә син. Киләсе җырчыларыбыз бик тә матур гаилә дуэты, ул Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар. Алар икесе дә Instagramны бик яраталар. Бу социаль челтәрнең уңай ягы итеп аудитория белән аралашуны билгеләп үтәләр. Ә менә тискәре якларына килгәндә вакытны күп ала диләр. Кайбер кешене дуслардан алып ташласаң, үпкәлиләр дип тә өстәп куйдылар. Алмаз һәм Зөлфирәнең җырлаганын, шулай ук шигырь укыган ишетәсегез килсә, кызыклы, якты җәйге фотолар күрәсегез килсә, язылыгыз, ә без хит парадны дәвам итик. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре карлар ява, уйнап. Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан,
Saf havasın bulmay Toyup kişte sulap Yandırmaşı Rabbim Sağış otlarında Dünya matur barı Parla baklağanda Yeneşede karışık Bulsun aklık safılık Getirsinler duvar Günler barış atılık Baram eli uğram boylap Kizge şumuk Munday maturlıktan Bulmay hiçte tuyup Bәхет бит ул харшак Безнең янәшәдә Яши белү ничек Рәхәт шуны тоеп Яндырмашы Раббым Сагыш утларында Дөнья матур бары Парлап атлаганда Янәшәдә харшак Булсын аклык сафлык Yitirsinler tuvar günler barış atılık Atlı gayli uğram Mərnib parlap Kaderin bilip bulğan Şaqda yanda parlar Artıbızdan her şaq Qalsın parlı izler Taşıp dursun küngillerden matur sözler Yandırmaşı Rabbim Sağış otlarında Dünya matur barı Parla baklağanda Yeneşede her şaq Bulsun aklık saflık Getirsinler duvar Günler barış atılık Yeneşede karışak Bulsun aklık saflık Getirsinler duvar Günler barış atılık Популярлар рейтингін алға таба Ирке дәвам ете. Ирке үшін Instagram якынрак екен. Озын эчтәлекле язмалар, үзенең бала чагы турында язырга ярата ул. Кай вакыт кыска гына итеп пост кертә дә һәм матур итеп фото урнаштыра. Иҗатына кагылышлы яңалыкларны да Ирке бик тә теләп Instagramда яктырта. Инде соңгы яңалыкларына килгәндә, булар әлбәттә иҗат белән бәйле. Кирип укып чыга аласыз, ә безнең миссия Иркәне карау.
Достар, менә шулай итеп тиз генә без музыкаль каймакның 2нче позициясенә дә менеп җиттек. Алдагы җырчы TikTokны актив рәвештә куллана. Кызыклы, күңелле музыкаль видеолар төшерергә ярата. Моңа өстәп Instagramда да ул бик актив һәм һәр вакытта язылучыларын кызыклы фотолар белән шатландыра. Сүз кем турында бара дип уйлыйсыз? Зәринә Асылкаева турында. Зәринә, җырла, без сине көтәбез. Син уйларымда, йөрәгем кулларымда, язмышым юлларында, бол син иркем минем янымда. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көтә ялдыз хобына, бары тик синең яныңда. Nazlı күзләрең мине эретә, канатланамын, бер кара җитә. Сөю сүзләрең күкләргә илтә, елмайсың миңа, сагышлар китә. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көтә ялдыз хобына, бары тик синең яныңда. Кил яныма, ул кулыңа, минем күңел назы. Син икәнсин язмышымда, кояшлы язы. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көтә ялдыз хобына, бары тик синең яныңда. Хөрмәтле тамашачылар, барлык музыкаль яңалыкларны беренчеләрдән беләсегез киләме? Алайса безнең сайтны күзәтегез. Instagram, ВКонтакте, YouTube'та да язылыгыз. Һәр вакытта да бергә булыйк. Дуслар, бүгенге хит парад җиңүчесе ул, юк, әйтмик башта барлык резидентларны искә төшерик. Сыйпап көсейдең шешеләремнән, кыры шешекәләре бирдән, чәчкәң белән йөрәгемә, син үзең килеп фикердең. Синекен, 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 синекен. Яратуыңны белмәдем, миңа дигән ярым синекен. Unutulgan сөю назларыбыз, Ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзәм бары бала хакына. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярыны тапты юллары. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти куллары. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп, өзелеп бер карармын дигән идем.
Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Алсу таңдар атқанды, ай қалыққанды, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Янәшәдә хәр чак булсын аклык сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Bir yağımda kıyar, bir yağımda upkın, yürekке qadalğan, aşıp ütken okuna. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil. Minim dileğim, dileğim, dileğim sen. Oynar suyutunda, erim senin kuşağında. Kırda yıldız hobuna, bari tek senin yanında. Хит парадның кульминацион мизгилленә килеп җиттек. Беренче урында бүген Рузилә Хайретдинова. Рузилә үлеп битеп Инстаграмга гашык. Аның иртәсе әлеге социаль челтәр белән башлана һәм шуның белән төгәлләнә. Мин моны Рузиләгә язылган кеше буларак әйтә алам. Дуслар, сез дә кирегез, Рузиләгә язылыгыз. Гомумән Инстаграмда TMTV телеканалында табыгыз. Ә без исә Рузиләне җиңү белән котлыйбыз һәм үзенә сүз тапшырабыз. Senin nazını duyup yaşayım, sözlerinden, qarашыңнан. Soyladım men seni günler, min şeşekler arasından. Seni irkemi yaratqanğa, qanat menim erimde. Bəğirgəyim bilişi şunu, көңілгәйім сендегіне. Сені иркemi yaratqanğa, qanat menim erimde. Bəğirgəyim bilişi şunu, көңілгәйім сендегіне. Күз алдымда һәр вакытта синең шалың, синең сының. Йөрәгемдә сөю туеп, йөрим шуңа мин ышаны. Сені иркеми яратқанға, қанат менің әремдә. Бәғіргәйем біліші шуны, көңілгәйем сендегіне. Сені иркеми яратқанға, қанат менің әремдә. Бәғіргәйем біліші шуны, көңілгәйем сендегіне. Мәхәббәткә бушы тугры, син башканы сөймәгенә. Яулаушы сине йөрәгемне, бары уйларым сендегенә. Сені иркеми яратқанға, шул қанат менің әремдә. Бәғіргәйем біліші шуны, көңілгәйем сендегенә. Сені иркеми яратқанға, қанат менің әремдә. Бәғіргәйем біліші шуны, көңілгәйем
Bizning muzikal qo'yma hit paradi da ozag'ina yaqinlashdi. Internet shiltarida jamag'at boribizda o'tiramiz, vaqtingizni maksimal ravishda foydali deb o'tkazishga tirishamiz. Yozlig'iz menga, yozlig'iz TMTV telekanalida har vaqtda birga bo'ling. Ismim Nozligul Sunug'atova. Oldagi uchrashuvlarga qadar o'zingizni saqlaysiz.